Tuna hian vareng te otostan bula kan om meka hi IR post kan ya tuna kan IR ten om meka maro chu tun din huna leila pur lama asam ni tam tak si payan on kal ti thom oma wang kan tlan thla maro chu hi lo om chi lo ani mela tuna hian ni la ya bu ral mum takin kan oma kan force lampang po ni moza ten heti hian an thut mà sập na ang om si lo ni tuna han bo ka mon om khop maya ma ro chu asam lama tang kuan media lampang central media ke hon lu an tu ma chu thal chi lo na he tuna yan anh hậu tu tên in đó na akal meka hai lam media tên helai location vel te association te kan di tianga tilom dana huna ron en chen tu ma maro chu luan thal dong a don lo chu kan lang hak meka ti hen civil mi tlen kan om boka tuna ri chuan bo ruak hi amon om ani when that ni som hi pakua hian sai pui ke vaccine kan la hei tarput maya tuna hian hei vai ho po in tharung mi lo in voi ni hian vaccine kan lak tir thei ni Mizoram chunga hian sai pui ke hian vaccine ni la don mi la don vaccine la don mo atra nang vaccine la don em vaccine la turin hei anu in tlar chewa kan buaya wangin vaccine lak an thul chuang lowa heng lai cheng ten an ni vai hoi en tin ma kut thak tumpon kan om lo ni voi ni hian kan tam khop mai hei vaccine vaccine la don ami boi nei to kem kalkonga an lo ti boi chem irong kalna boi lo mo acha alo mo me hei sang chadeu de indian vaccine la turin rong kalai vai ho hei anin tlar pe helai pe hi vai ho len vekani subang son boina har san na eng ma om lo Mizoram har sat na boina nei lo ni ti kha kan ro soi du ni e lo me